Pemirsa raumangken kasus demam berdarah denyu DBD kantun Ngelimba Kering Tengahin Krama Denpasar. Ya diastun ring masan pandemi COVID-19 kasus DBD kantun presida kepanggih. Kerama keaptiang yatna turmaning nincapang rasa waspada melarapan laksana yang penanggulangan pemberantasan sarang nyamuk utawi PSN ngelintangin 3M inge pudeka menguras, mengubur, saha menutup barang bekas kenah nampung toya ujan. Parindikan inucap katugesang oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar Dr. Luhputu Sri Armini. Selain saking wilangan ring lapangan, ring warse kali-tali likure mangkin kasus DBD sayan ake sayang ring warse kali-tali selikur antuk bulan sane patah. Sekadiring Januari warsane lintang kepanggih 6 likur kasus, rare sering Januari warsane mangkin kepanggih 137 kasus. Pudekatala ring Februari warsane lintang, wenten 56 kasus, rare sering Februari warse kali-tali likur, keuningin wenten 73 kasus. Pudekatala ring bulan Maret, nyabran bulan kasus DBD sen nincap. PSN mangde ngemargiang sedurung masan pengelalah kasus DBD ngelimbak. PHBS dahat keaptiang pemargi becik, santukan kantos mangkin durung kepanggihin tambah ring penyungkan DBD puniki. Nambakin wilangan kasus DBD nincap ringgalah pungkuran, Dinas Kesehatan pacangut sahayang makudang-kudang pemargi, seli tunggal nyani antuk ngelaksana yang fogging masal, nanging pengupaya inucap taler mangde mulihang sokongan saking kerama. Asmara Putra Bali Pos, Nguningayang.